Lepo pozdravljeni na ROPL Balkanskem kanalu. Čakajmo, da se prenos stabilizira. Evo, mislim, da je dokaj v redu in dobrodošli. Drugič danes je 23. februar 2026. Upam, da ste vsi v redu, začetek tedna, ponedeljek in sredi dneva imamo priložnost, da nadaljujemo zgodbo in da raziščemo različne tradicije. Naredil sem primerjavo, začel sem s hermeticizmom. Bom pa šel zdaj malo nazaj, ker mislim, da je treba, ker mislim, da nekateri ljudje še zmeri nekako ne razumejo poante. Naprimer, zakaj naši verniki, kako jim reče, naši člani, Ahmad religije mira in svetlobe, govorijo o različnih stvareh. Večinoma, moram reči, da večinoma zanima naša religija muslimane. Zakaj? Ker je Abbas Ali, ki je omenjen v oporoki preroka Mohameda, ampak ti muslimani, ki so naša nekako ciljna publika Abbas Alika, v bistvu niti niso toliko muslimani, ker je razložen koncept, da to ne bi smela biti ciljna publika. Zakaj? Ker je 7. zaveza, kot sem naredil kratek dokumentarec o tem, mogoče bi si ga lahko pogledali, da v bistvu 7. zaveza je za vse ljudi, za celo človeštvo in je nekako ta končna zaveza Boga s človeštvom, ker se pravi, mohamedanska zaveza je končana, je bila končana že pri Sakifi, v bistvu, ko je Satan prevzel vajeti tega umeta, te kongregacije, kot je Abbas Ali razložil, in potem je bila dokončno končana z postavitvijo Husejnove glave na kopje. Takrat je bilo pa dokončno konec kakršnih koli iluzij, da je pa ta muslimanska kongregacija vernikov kaj več kot v bistvu kongregacija satanovih privržencev. Se pravi, ne delajmo si iluzij, da jaz verjamem v karkoli drugega, da je večina muslimanov dobrih ljudi. Ne. Jaz vsekakor v to, če mu kdo može misliti, jaz to ne verjamem. In pravzaprav sem proti mainstream islamu kot takem, ker so to ena navadna bagra, ena navadna kongregacija idiotov, v bistvu, ki sledijo svojim klerikom, svojim verskim vodjem, svoji šariji in svojim podanikom, ki imajo v glavah malo manj kot par kamnov. Dobro, ampak danes bomo pa primerjali, ker pač nekateri ljudje so rekli, da pač to, kar mi govorimo, da recimo, kako moramo mi zdaj, kako je lahko Abbas Ali tako, ne vem, kaj si upa zdaj, da si upa povezovati islam in hinduizem, in zato bomo zdaj razdelali, zakaj, ker imam tudi namen narediti, sem naredil, pogledajte si na mojem kanalu ROPL Balkans, na TikToku in na YouTubeu, sem za začetek dal ep Ramayane. Se pravi, Ramayana je ta zgodba o Hanumanu, v bistvu o Rami, o Siti in o tem pač o Valmikiju in vseh teh likih, v tem velikem epu, ki niti pač v bronasti dobi, recimo, smo najdeli iz halštatske dobe, se pravi, nedaleč od kraja, kjer sem jaz živel dolgo časa, na Vačah, ki je vaška situla, ki ima pač, v bistvu te podobe nekako se navezujejo na ta ep, ne boste verjeli. In zato sem pač neprisiljen, pač mislim, da mi je nekako dano, da to omenim, ker nekako nisem do tega ignoranten, ampak če kdo tega ne razume, mu bom razložil, ni problema, bomo skupaj razčlenili, bomo skupaj odprli, ne vem, Koran, bomo skupaj odprli Bhagavad Gito, moramo skupaj odpreti, recimo, mogoče kakšno Ajurvedo, da preberemo, kaj se je zgodilo prej, in kako je možno, da je bil, recimo, Ahmed, kot pač ta prihajajoči prerok omenjen že v vedski literaturi. To vsekakor je treba razčleniti, ker bi bili ignorantni, če tega ne bi naredili, nažalost. In se pravi, hvala, ker ste tle, ker ste se mi pridružili in danes nekako pozivam, če se mi kdo pridruži, da bi imeli nek pogovor in da bi se usmerjali k nekaterim drugim religijam. Se pravi, v tem primeru hinduizmu,
Posebej keni, ki se pa ta religija hinduizem se ne šteje med abrahamske religije, ne? Opa, ne, bi rekli ljudje, to pa ni več monoteizem, ne? To so pa politeisti, ne? Zdaj, kako je to v tem, ne, pač dojemanje politeizma, ne, teh božanstv, ne, je druga stvar, ampak to je pač religija hinduizma, ki je temu bliže, ne, in pa kako je to dojemanje božanskosti dojemano v naši religiji, v bistvu, ali kako to razlaga Kaim, mi to seveda se nekako interpretiramo to najbolj blizu temu, kako to interpretira Kaim, ker drugače bi bili ignorantni do tega, da je Kaim naš vodja. In to je to. Se pravi, danes bomo obravnavali to temo, govorili bomo o, se pravi, vam, mojim gledalcem, se pravi, spremljevalcem Aropel Balkans, ki večinoma prihajate verjetno iz bolj mogoče ateistične veje, mogoče bolj judovsko-krščanske, islamskega okolja, ali morda ste celo komuniste, ne. Tudi to pač je treba razčleniti, seveda, zakaj ne bi, ne. In upoštevati, ne morem jaz biti ignoranten do nekoga in reči, lej, ti si pa komunist, jaz pa tebe sovražam, ali pa ti si pa zdaj pa ateist in jaz te o tom, ne, pač zakaj bi nekoga sovražal, ker pač ne verjamem, ne gre se za to, gre se samo za to, da jaz pojasnim v bistvu, zakaj jaz stvari vidim tako, kot jih vidim, ne, in zakaj mogoče kdo drug tega ne vidi. Dobro, in da to pač ni neka prisila, da mi karkoli tlele usiljujemo nekomu, ampak je bolj nekak razlaga teh časov, v katerih živimo, tega duha časa, dajmo mu reči, v katerih živimo. In obenem se bomo obrnili tudi na občinstvo, ne, se pravi novo skupino ljudi, kateri so pač dojemajo nekako, da bi mi mogli biti mogoče bolj skromni, mogoče ne omenjati določenih stvari. In jaz pa pravim, zakaj ne bi mi se pogovarjali, ne? Zakaj ne bi imeli mi odkritih pogovorov o religiji, ne? Naredili kontemporarno misel, recimo jo razvili, ne? In primerjali knjigo med sabo, zgodovinsko, religiozno in filozofsko, ne? Zakaj? Ker le tako bomo videli veliko sliko, ki jo Abasadih predstavlja. Če bi gledali karkoli drugače, se pravi skozi oči islama in se delali, ne, jaz sem zdaj pač musliman in ne moram videti, kaj mi en krščan govori, ne? Ali pa jaz recimo, jaz sem zdaj krščan, ne bom zdaj poslušal, kaj mi en jud tamle govori, ne? Ali pa jaz sem jud in nočem, kaj mi musliman govori, jaz sem krščan, razumete, ne? Zakaj to govorim? Ker je to pač kot točke stališča sledilca Kaima, ki je razložil vse te stvari, bi bilo vsekakor od mene ignorantno, če tega ne bi naredil. Dobro? In se pravi, upamo, da bomo dosegli še mnoge druge, se pravi, naprimer, velike ljudi Indije, se pravi, oziroma Barate, ne? Se pravi, zanimivo je, ker na Balkanu mi tudi pravimo, da smo mi bratje, ne? In oni tudi pravijo, da so ti veliki ljudje Indije so tudi znani v epu Mata Barata, v bistvu so znani kot Barata, ne? To so veliki ljudje Indije in vsekakor so nam blizu tudi nam, mislim, so oni tudi do sam prišli, ne? Ja, in daleč naprej, ne? Tako da ni to za nas nič nenavadnega, ne, če kdo to mislim, ne. To sem jaz vedel, ne, sem imel mal problem, kako to razložiti, ne. Ampak zdaj, jaz mislim, da tega problema več nimam, ker tudi imam namen, nekako upam, da mi bo uspelo, inšallah, če bo Bog dal, God willing, da naredim tudi nekakšno animirano serijo Mata Barate, mogoče malo, ne bom šel skozi vse podrobnosti, kot bi mogoče kdo hotel, ker je, to ima več, me se zdi, 300 ur materijala, ne, tako da, če mi bo uspelo skrajšati na te, koliko je 19 knjig, bo skoraj kot, mogoče bo skoraj tako kot Dinastija, ne? Če ste gledali Dinastijo, če se spomnite, Dinastija, Vrnitev v Paradiž, Miami Vice, Streets of San Francisco, to so bile te serije iz 80-ih, ne? Podobno je z Mata Barato, ne? To je 19 knjig, ne? Skoraj kot Dinastija, Mata Barate, teh
subkontinentalnih zgodb, med v bistvu teh obračunov med temi v bistvu plemeni, ki so tam prebivali. Dobro, in želimo izkoristiti priložnost, da vsem tem ljudi barate, da jim bom rekel namaste in nasmaste tle. Velikim ljudem barata oziroma velikim ljudem Indije. In se pravi, oni so ljudstvo starodavno civilizacijo, se pravi, so zelo starodavni, obstajajo že tisoče let, tisoče in tisoče. In so ena najstarejših civilizacij na svetu. To je nedvomno tako. In hkrati so tudi eden največjih narodov, kar jih obstaja, in so zelo duhovni. Oni so duhovni ljudje, ki so po svoji naravi nagnjeni k religiji in čaščenju Boga. Seveda, pač veliko je takih, mogoče kdo ni, ampak veliko jih je. Nenavadno je, da so omenjeni tudi v nekaterih izročilih o Mohamedu in družini Mohameda kot zelo učeno ljudstvo. Se pravi, ljudi Indije so zvestogledi, so astrologi in kot taki so bili omenjeni v hadisih Mohameda kot najbolj vešči v zvezdogledstvu ali astrologiji. Oba imamo komentar, kakav crni Mahdi, to je Dajjal na slici. Ljudi veruju, da je to Mahdi. Živjo Kenan, salam alejkum. Ja, lej, to je Mahdi. Ja, je, veš, lele ga vidiš od zgori, evo ga. Lele, ja. Jaz verjamem, da je to Mahdi. Ja. Veš, kaj pomeni Mahdi? Mahdi pomeni, da je pravilno voden, da ve, kaj govori. To je to. In pa za tebe, Mahdi, mi pa povej, če imaš, lahko te povabim na razgovor, na konzultacijo, ti bom vse razložil. Če imaš 5 minut časa, da mi povabilo, ti bom povabil malo na razgovor, ti bom malo razložil, kako stvari stojijo in ne se sekirati, če ti ni noben razložil, ti bom jaz zdaj, celo življenje so ti lagali tvoji hodže, tvoji imami, tvoji šejki in tvoji bratje. Tako je to, In nažalost ti bom mogel jaz razložiti, kar ti nihče prej ni, In ja, lahko mi, odgovoriš, če ne bom šel naprej, kaj, izvoli. Evo, imamo Tigrana, Tigran mislim, da se bo javil, evo, ga bom povabil v oddajo, če se je že zbudil, če se pa ni, pa Kenan bo povedal, koliko je ura, Evo ga, Bojan, salam alejkum, rahmatullahi wa barakatuh, kako je danas? Alejkum salam, brate, evo dobro, radi se po vrtu. Radi se, super. Ma, znaš šta, evo, pokazati, ne mogu ti sad pokazati, izvini. Čupamo stare biljke koje su polomili, pa čekam bagir da dođe. Vrijeme je lijepo, sva sreća, ali evo sutra opet zovu kišu. Moram za Split opet jer ovdje se ništa iz prve ne može nažalost napraviti zbog kapitalizma koji loše radi, jeli, pa tako da otvorim jedan račun ili nešto trebam 6 puta otići. Kao što znaš. O čemu je tema danas, izvini, nisam čuo. Danas i govorim o hinduizmu, jer sam stavio sam ovo u Ramajanu i rekao sam sad da idem i na Mata Baratu, jer sam baš sam išao, dakle, veliki ljudi Indije, njih zovu Barata, dakle, i znaš kako, kad mi kažemo da tata nešto barata, ono. Da. Odmah, dakle, ima... Maha Barata. Maha Barata, dakle, ono, Maha i Barata, ono. Maha i Barata. Pa to je to. Znaš li da s njima imamo najviše slične riječi? Sa starom, znači Indijom, koja se u stvari nekad izvala, ona nije bila nikad Indija, to su Englezi dodali. Ona se izvala kako ono, Bahrama ili to. Evo, kod mene ti ispred Šrimavad, Bhagavad Gita, Krishna izvor svog zadovoljstva i savršeno pitanje, savršen odgovor. To je samo 4 knjige oko mene. Vidi, ono, sva božanstva imaš oko sebe. Imaš, dakle, Gangeša, Višnuja, Krišnu i Višnuja i Šivu, dakle. Šiva, dakle, bila je ova
kraljica ili, dakle, Šiva ti je aspekt koji ima i mušku i žensku, recimo, osobinu. On je stvoritelj i uništavatelj. Kad dođe kraj, on uništi sve. Gledaj, Bojan, znaš kako je to kad žena obuče kad stave hlače na sebe, ono. Da. Kad počisti kuću, pa ti misliš da si fulio vrata. Kad nije kuća počišćena, onda je gotovo, ono je... Da. Dakle, ono je, znaš kako je, ono, pa mislim da si fulio vrata, znaš, ono, kao ja, jel ja ovdje živim, šta je ne možeš ništa da govoriš. Ništa. Ja sam dugo bio u tom šivizmu, rekao sam ti, to je bio moj put. U Sarajevu su bili jedini koji su nudili hranu i zagovarali mir u sred rata i tad sam shvatio da Bog postoji i da ja nisam ovo nego duša. Super. Jer su mi ljudi, prijatelji, gubili ruke i noge zato što nije bilo običnih lijekova, prostrelna rana, on ti odsječe ruku zato što nismo imali kako spasiti ruku, jel me razumiješ? Međutim, tu sam krenuo biti, ajmo reći, bakti, jedno vrijeme, i onda sam baš završio u šivizmu. Devoti, bakti znači devoti. Znači da si bio predan ovoj suštini šivizma, dakle. Kao anšari mi što smo sad. Dakle, pjevali ste Oma vaši jaja i ove... Da. Prije toga smo bili ono kao Hare Krishna, Hare. U šivizmu. Da, i to se ponavlja 108 puta i to se broji kao jedan. I onda to moraš odraditi. Mantra. Imaš ovaj džapu, ono što drže u rukama, i kad prođeš cijelu džapu, to ti je jedan krug. I od jutra kad se dignu, one leže u 9, a u 3:30 se bude i onda počnu pjevat i dok ne završe 13 krugova, 108 krugova, oni nestaju. Tek onda idu jesti i oni su svi vegetarijanci. Da, i onda sam razumio taj cijeli koncept da ljudi griješe, da vjeruju u jednog Boga, da su to koncepti Boga kako oni vide. Znači, Brahma je taj koji nas čuva. Višnu je zaspao i usnio to sve, jel? Brahma je taj koji kontrolira. Višnu je ovaj koji daje, koji drži sve u postojanju. On je održivač stanja. Šiva je uništavač. A Krišna je više ovaj pravi put. Znači, da, on je kao, ajmo reći, duh sveti ili kako se već kaže, on je kao avatar. Avatar na zemlji koji predstavlja kao kod nas proroci, kao Muhamed, mir bio s njim, s njegovom familijom, kao Arjuna kojeg je pripremao da ga naslijedi. I to, mislim, ne možeš Boga ubiti tako što ga ustrijeliš strijelom, jel tako? Ne možeš Krista ubiti tako da ga razapneš, dakle, to je... Da, upravo, ista stvar, da. Upravo, ista stvar, samo što ljudima treba objasniti. Dakle, ljudima teško je nekako objasniti šta govore, dakle, šta je gnostička misao govori, dakle, šta to znači, i baš o tome govorim, dakle, počeo sam da govorim o hinduizmu, o ovom paraleli hinduizma i islama i kako u stvari hinduizam, pošto je stariji od islama, je već predvideo da će se islam desiti, dakle, da će doći čovjek koji će biti Ahmed, dakle, Ahmed je riječ, dakle, u hinduiskoj religiji je poznat u Vedama i kao takav je pominjen, predvidjeli su ovi siri, ili u stvari ovi astrolozi, jer su najbolje poznati u
tome. Dakle, oni su gledali zvezde i vidjeli su da će doći ovaj čovjek koji će se zvati Ahmed. I to nije ovoliko teško razumjeti neko koji je pročitao par knjiga kao ti i ja, ali nekako koji nije nikad bio ni u duhovnom, nije čitao duhovne knjige ili možda religijske knjige koji više, ne znam, tehnički ustrojen i više ovo prizemljen, kako ljudi kažu, dakle, kaže, a ne, šta ti to čitaš, ali, dakle, treba, ako neko govori, dakle, od ovih religioznih ljudi, ili možda ovih ljudi kaže, ajde sad ti idi pa nam objasni, pa dakle, ne možeš ti kazati čovjeku koji znam ja šta on priča, sad da on dođe da mene ovdje maltretira i da mi kaže da ja nisam inteligentan i da mi ovdje dobacuje, a gle, imaš schizofreniju, ti si mentalno poremećen. Ne, dobro, može on, dakle, može neko da mi ovdje dobacuje ovo ili da mi kaže, ne znam, stvari, ali ja ću ga fino snimiti, ja ću ga staviti na internet i svakako ću ga prozvat dalje, dakle, jer na internetu sve ostaje, pa ako su oni imali, dakle, obraze da pričaju protiv mene, onda neka imaju obraze sada da fino dođu nazad i da mi objasne stvari kako ih oni vide. Zašto da ne? Imaju to pravo, to je to. Prvo, to njihovo ponašanje nije ni islamsko, ni kršćansko, nemaju ti ljudi nikakvo, nemaju obraza u stvari, dakle. Nemaju obraza i pričaju stvari i pljuju po ljudima za koje nemaju pojma šta i kako, samo zato što i ne razumije. Što ljudi uvijek nastradaju od toga. Čekaj, Bojan, imamo gosta. Walaikum salam, barakatuh. Hello, brother, are you from here, are you from there, are you from anywhere else? My name is Abbas, I'm 22 years old, sorry, I'm from Iraq, you know? You're from Iraq, that's nice. Yes. So, have you heard about, tell me, have you heard about the Ahmadi religion of peace and life? I know, but I have some problem because I can't speak English very well, you know? Okay, what languages can you speak? Yeah, I speak Arabic. Unfortunately, me and Boyan here, we don't speak Arabic, unfortunately. It's okay. Okay. It's okay. I can speak English, but not very well. Okay, no problem. That's right, brother. Salam alaikum, my friend. Alaikum salam. So we are basically talking, brother, about what the Qaim explained, what our leader basically explained about parallels between Hinduism and Islam. So can I ask you, what do you think about Hinduism? You know, how do you envision the Hinduism? Like a Muslim that I are you coming from the more Shia background or more like from Sunni background, if I may ask? Okay. I'm Shia. Okay. So look, you asked me what the difference between Shia and Sunnah? No. This your question. I ask you, how do you see, for example, parallels between Hinduism and Islam? How do you see it? You know, is it far-fetched for you that Hinduism envisioned the coming of Islam before? Actually, I don't have any information about your question, but I want to ask you about Imam Mahdi. You know? Ahmad ibn Okay. Ask your question. You're more than welcome to ask it. Yes. This Imam Mahdi, right? This here, this is the Qaim. It's one of the Mahdis. So it's one of the Mahdis. Actually, there are, because in the will of Prophet Muhammad it says there will be 12 Mahdis after the 12 Imams. So this is one of the Mahdis. Mahdi means to be rightly guided. So this is explained in the Goal of the Wise, and he basically, Abba Sadiq was named as the Mahdi from Ahmad al-Hassan, and Ahmad al-Hassan was named
think that he is the Mahdi from Imam Mahdi, which meaning from the 12th Imam. Basically, 12th Imam spoke to Ahmad al-Hasan and he told him that he is the Mahdi mentioned in the will of Prophet Muhammad. And Abba Sadiq was told by Ahmad al-Hasan that he is also mentioned in the will of Prophet Muhammad as Abdullah in the will of Prophet Muhammad. So this is why I believe, because of this will, that this man is the Mahdi. It's not that I am following a cult leader because I want to have somebody to look up to, because I want to have, but I find it as as an obligation in this time and age, because Abba Sadiq spoke, basically taught so many things that I didn't know before, that I have obligation, to return him. Basically, it's my duty to follow him. It's my obligation. And to follow Imam of our time. I have to follow Imam of our time, Islamically speaking, because if I don't follow Imam of my time, I would be considered an unbeliever according to the religion of Islam. So this is very plainly said, if you understand what I'm saying. So, do you have any specific question, my brother? Okay, but just I have some simple problem, because I'm not sure he's Imam Mahdi. But Imam Mahdi can't make anything. If he all his Imam Mahdi can't make anything. What do you mean anything? What do you mean anything? I mean anything. I mean wilayat. Wait. I mean wilayat Queenia. You know what they mean wilayat Queenia? He can make anything. I mean, look, he can't, for example, he's not like an illusionist. Okay. Example. I mean, he can do miracles. I mean, he did miracles. Okay. Example. I have simple. Wait. I have simple example for you. He can make alive for any person. Any person that he can resurrect people from the dead. I mean, Jesus did that, but it's like if somebody is searching for a miracle, this is totally up to the kind to answer, I can't speak in his name, for example. There are people who testify that he did that before, but it's not that he can do it now that he is running around and doing miracles, It's not exactly how it works, because firstly of all, the believers, if somebody is a believer, is automatically, is a devotee of the Imam, and for surely, to understand religion, it's firstly, we must understand that religion is a man, and of course, for example, in the time of Prophet Muhammad, if you're if you're Muslim, you've surely read the Quran multiple times, and you know that Prophet Muhammad changed rules, and of course, that you have things like the Meccan verses, the Medinan verses, and you have Ansar and Muhajirun and all these people who came later to religion of Islam. You have, for example, King of Ethiopia who visited, and all the battles after that, So Quran is not a book which was written at once, so it was written in segments, and as that, you can't read, for example, know the book without the Prophet Muhammad, because somebody thought he knows more than Prophet Muhammad, and these were these caliphs from Sunni Islam who followed the Ummah after him, it was called the other branch, it was Ali, which became the fourth caliph after that. But unfortunately, Ali was killed by Khawarijis, I think, believe they were called. And then you have the tragedy of Karbala, and for me this was the end of Islam, you see. It's like even Abba Sadiq said, what sense does it have, what common sense does it have to pray and fast the month of Ramadan after the head of Hussein was put on a spear, you see. It doesn't have, for example, yesterday was the end of Ramadan for the all Muslims, and I asked myself this question again, what meaning does it have, to fast, to try to be like this, even try, after 1,400 years of these insults of one against another, to even try to represent something Islam.
Islamic, like the Muslims, not all of them. Like for me, a person is a good person, is a bad person. You know, it like totally depends of what kind of human he is. You know, even Al-Haftar Sharif explains that. You know, but you know, I'm not like this Muslim. Muslim is my brother. The worker next door is not, because he's not a Muslim. I don't accept that. You know, like me, I'm not like that, and I don't see things like this. So maybe people consider me special because of it. But yeah, this is the way I am. You know. Yeah. Evo imamo još jednog za invite, ovo mi prijatelj gore. Da, ajde, da ga pozovemo. Raziel, misliš, ili Ezoterija, koji? Ajde da vidimo. Ne vidim ime gore. Ja ga ne vidim. Bio je sekund. Bio je sekund. Ko je bio, da čekaj da vidim. Baramundi ili drugi? Ne, naš. Nisam ga vidio Bojan. Nema veze. Let's go to Abbas. Abbas je bio. Let's go back to Abbas. Okay, Abbas, how do you see, how do you see the words that I said, you know? Do you see like this, something far-fetched? Because like, in the end of the day, we're all humans, you know? Like, if you work in a hardware store, you can't say, you know, like, I won't serve these people and I won't serve those people. You can make a distinction, but in the end, you know, we have to deal with it. You know, we are all have to coexist in this time and age. So Raziel is listening. He likes the topic. Thanks, Raziel. Thanks. We are talking about the Hinduism and basically comparative thought of Hinduism and Islam. You know, how Hinduism should be like treated like something which should exist like in a mind as something positive. You know, why seek, for example, like differences between Hinduism and Islam, or for example between the Egyptian religion like Hermeticism and Islam, when it has like so much connections between them, you know? Or for example, why do, even if you look at the Christians, you know, why do, for example, Eastern Christians have different interpretation of Christianity than the Western Christians, you know? Even if you study this, you know, like you have this Eastern Christians, because like the Muslims, the mainstream Muslims don't have exactly the best you know, relations with them, because it's hard to, you know, say some things, but it should be understood. I think, you know, it should be like debated, it should be maybe mediated upon, you know, and talk with certain you know, intelligence before mention somebody, you know, to be an unbeliever. You say it's like if I say to somebody unbeliever, I might automatically, you know, get an enemy of one for life, you know. But what can we do, you know? So for that reason, you know, these people of India, for example, I consider them as the great civilization, you know. So, and that was, for example, they had the science of the stars, and basically these Bharata, these people of India, are very knowledgeable about the science of the stars. I mean, nobody can deny that. Why? Because they envisioned in the Veda, in their Vedic text, that Prophet Muhammad would come. You know, they mentioned him as Ahmed in the Rig Veda. No, Rig Veda was mentioning Ahmed. You know, it's even some guy on the internet mentioned it. You know? So the person to look in the heavens, they saw the stars above, and they are able to take a particular knowledge of what is to happen in the future, basically, or to know how the planetary bodies affect the person. So. Who is born under that star, or if you were to go, for example, to perform a particular mission with a particular constellation was in the sky, whether you would be given success or not. What made it refer to as modern day astrology. So you have your, basically you have horoscopes, you know, you have different horoscopes. Remember, you have Chinese horoscope, you have Indian horoscope, you have Western horoscope, basically. But the constellation and the signs are a bit different according to which horoscope you look, you know. So
basically the people of India, basically of Bharata, they knew and know, for example, some of them a lot more about the past than they do now. So, if I mention now the origin for that science, basically, according to the narration of Muhammad and the family of Muhammad, and according to Jewish narration, is a true science. Basically, religion, basically, astrology is considered as a true science, which I mentioned yesterday and today again. Yeah, that's how they found Jesus, wasn't it? Yeah, they were following a star. You see, basically, these three wise kings, they were notified basically that they must come. They knew exactly where to go. They just appeared, bam, 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 on the door, and they knew exactly on which door to knock. And it was the same basically with Moses. If you look at Moses in Egypt, like he was like to the Egyptian tales. These Egyptian astrologers, they saw in the stars, that the baby will be flowing on the Nile River, and of course the Pharaoh's wife, she picked Moses up, in the river, and Moses was working on the court of the Pharaoh. This is the history. You can look at it religiously that it's a miracle, and it is a miracle. It's like a miracle because it is in the prophecy. It's exactly how. How the stars describes it now. Razia says, sorry, bro, man. It's full of alligators and crocodiles. You see, and he survived that. And Moses just flew on the lotus on the Nile River, subhanallah. We lost a bus, izgubili smo bus. Dobro, ajde, još je rado, doći će on kasnije, dobro. Da, to je to. Ja sam uletio u kuću da odradim nešto i vidim poziv, rekao, super, nije mi došao kasno. Jer obično vidim naš zakasni, pa ne krivo. Ne. Evo, ova 2 dana je super bilo, imali smo par dobrih razgovora, tako da sam zadovoljan skroz. I onda tebe vidjeti i poslije smijet malo s tobom, uvijek je zabavno. Lijep sam ko slika svoja, ali Abasadik je ljepši, Abasadik je... Tako je, on je Jusuf, alejhi salam, on je Jusuf i to je to, dakle, treba, dakle, evo radim sada, da se vidi, ostavio sam novu epizodu danas, ja mislim da su 19. vrata. Vidio sam. Da. Vidio sam, nisam imao vremena još proći kroz to zbog posla, ali hoću, samo sam ti stavio... Stavio sam refleksnu projekciju, dakle imaš vrata, ali iza vrata krijem se ja sa svojom refleksijom od nje. Da leti onaj ko otvori vrata ovdje je Jan, već sa reflektorima, zuji sa svjetlom, dakle. Evo, Razil kaže, ne može pričati engleski. Nema problema, pričaj po balkanski da te svi razumiju. Ne, Razil priča vjerovatno arapski. Razil, bro, we understand that you can speak we understand everything. We understand everything that you're saying. Everything. So, if you want to come on the channel, please invite yourself. If you send us a request, we will invite you even quicker. You will be here as fast as the light. You see, it's like you will basically ride you will ride the light, metaphorically speaking. Not like a flash. No, come on. Many of our friends don't speak very well English. Look, I love how it's called, Defenders of the Galaxy or something like Defenders. Oh yeah, me too. Like Flash Gordon, Mandrak, all the superheroes. It's such a. It's like when I look at it, it's similar to Bruna, Brada, and Braca.
Braca i bracika. Bravo. Evo, ja sam napisao preko 150 naslova romana, što Dylan Dogova, što tih junačkih, te Martin Misterije, Zagora Bleka. Čuj ovo, napravili su Talijani, Bonelli i Marvel su išli zajedno, napravili su crossover Dylan Dog i Batman. Dakle, za sad, samo je na talijanskom, da li si čitao? Vidio sam naslov, nisam to čitao jer sam čitao Dylan Dog i Martin Misteriju crossover. To jesam, to imam čak i imam čak i u boji, ali evo opet sam se vratio na Hugu Prata i na njegov rad na Corto Maltese. Sa Corto Maltezom, da. Corto Maltese, ove crtići Corto Maltese, ovo je neviđeno, dakle, ovo kad ide, ovo ti daje upogled, dakle, kako su Francuzi istražili, dakle, kako se nađe neki ovi malteški Francuz između Rusa i Japanaca, tamo na nekom transsibirskom vozu za nigdje, dakle. Sa Raspućinom, da. Kako ti ideš? I sa generalom. Da, ja sam ovdje. Ne znam ni, dakle, ja samo idem da upoznam tamo nekog čovjeka i to je to. Divan je. Imamo tu kopiju, ali je u Sidneju ostala. Kupili smo sve kopije, originale, od 1 do sve koje su izašle ovdje u Splitu, odnijeli za Sidnej i onda se vratili ovdje. I sad nam je glupo to sad prenositi, stoji kod mame i tate, tamo će stajati, inšalah, dok... Vratila se stripoteka ko fantom iz operete. Da, a znaš li ko je radio, znači, inače te stripove, Alan Forda, Martin Misteri, to komunistička partija Italije. Da. I zato je bio prodavan i jako popularan kod nas, ja mislim u Češkoj isto i u Italiji. I mi smo jedine 3 zemlje koje su to gurale. Da, fora je da Slovenci nisu mogli napraviti dobar prijevod. Naprimjer, Alan Ford je meni, dakle, mogu da ga čitam na dakle, balkanskim dijalektima, mogu ga i na srpskom i na, dakle, hrvatskom, slobodne Dalmacije, mogu ga čitati, dakle. Ali, kada su Slovenci ovo pravili, nije bio dobar prijevod. Nije smiješno, nije ista stvar. Nisu prave riječi. Ja mislim da ako bi neko suštinski, dakle, koji bi bio možda više sočan sa jezikom, dakle, koji bi možda imao više kako bi se reklo, ovaj ulični sleng, koji bi znao sleng, mogli bi biti dobri stripovi, ali pustimo to, dakle, nisam ja to nije tema, da bi sudio o tome i, dakle, to je stvar dijalektika, Da, jednostavno nije smiješno, nešto ako je na češkom napisano, prevedeš na bosanski, nije to, jel, jednostavno ne može biti toliko smiješno. Ili recimo Monty Python, on je originalan, smiješno, a prevedi ga na Urdu, možda nije smiješan, jel me razumijete? Ne bi bilo, dakle, neokusno bi bilo u stvari. A i to isto. Mislim, ne razumijem Urdu, ali eto, bubno sam jezik, samo da se razumijemo, kao jednostavno ne bi išlo. Ali eto, imamo sad sreću da, evo, imamo Rg Vede, imamo Vede koje AC Bagmedanti pisao. Da, imamo Ajurveda Vedanta, imamo više Vedanti, više, i veže se ovo na budizam, dakle, i karma i dharma, dakle, ovaj krug se veže, ide u krug u stvari, dakle. Da, jer je budizam nastao iz znači, hinduizma, kako priča ide, jel?
jedno za drugim. Ne to da je nastao, dakle... Idu jedno za drugim. Pa, dakle, svi su bili ovako fascinirani Budom, dakle, ovom likom Siddharte, da šta je on napravio, dakle, kako je on odbacio ovu materijalno bogatstvo, kad je bio princ, dakle, on je bio princ i odbacio je sve i rekao, gledaj, ovo mi se ne sviđa, dakle, ne znam, neko ko ide na... Pa gledaj, mogu neko da radi neko smiješnicu od ovog, da su bila to, ne znam, neko može napisati, ne znam, pišonja i žuga, dva vjerna druga, dakle, ovo mjesto mi se ne sviđa, išao je lik, dakle, u šumu, dakle, ali vidiš, ali kod Bude u onom vremenu bilo je to nekako više suštinski, spiritualni preokret, dakle, celotnog, dakle, naroda u suštini, dakle, shvatili su da čovjek je, princ, da je ovo činio, bilo je... Daje svoju odjeću, daje svoje zlato i odlazi ko u šumu i tamo meditira. Tamo se okupi sa ljudima, međutim, nakon 7 godina razumije dok je čuo svirača kako mušta govori da mora ići srednjim putem, jer ako mu je instrument preoštar, zvuk neće biti dobar. Ako je raštiman, zvuk neće biti dobar. Da mora naštimat i ići srednjim putem, i to je taj budistički put balansa, da se ide po balansu, da se ne ide u ekstremizam. A danas vidimo da se ekstremizam počeo pojavljivati u budističkim zemljama, da se ubijaju ljudi koji nisu budisti i ostale stvari, skroz su otišli u krivo, u desno, zbog klerika... Ne svi, normalno, ne svi, velika većina njih išla je, dakle, u klerikalstvo, dakle, klerikalizam, ovo je, za mene, ovo nije point religije i biti religiozan. Evo, to je to, ja moram da sad idem nešto da napravim. Hvala svima što ste došli. Ništa važi, hvala ti puno, brate. Kasnije idemo u hinduizam i u ove sfere da malo... Sa tobom je, svakako, donesi knjige, ja ću donesi knjige, napravit ćemo jedan turbo super Aropial Balkans Turbo Limat show, da svi dođu i donesu nam poklone ko u starim vremenima. Evo, Allahu Muhammed, Wali Muhammed, Alaima, Ulvegdidu, Salam Teslima, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum, peace be upon you, and welcome to the ROPL Balkans channel, and I hope we hear each other, that everything is as it should be. So I'll be basically talking about what I have been talking about, basically about Hinduism and Islam, basically hand in hand, what I started with. So I hope it's getting some attention, and it's getting, some, how will I say, like guests, like maybe spectators, and that we can talk about these things. We can talk in English language, Slovenian language, or some of the Balkan dialects. Unfortunately, I don't speak Arabic, and I apologize for that. If you have any trouble with it, I'm sorry. I'm sorry, because I don't speak Arabic. If you think that I should be speaking Arabic because, if I want to speak about Islamic religion, then be my guest, but convince me that I would understand, why is this the case, why would I have to, if I understand that the Quran is a book written by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, and that he lived 1,400 years ago, and come on, so yeah. So basically I'll be talking about Hinduism and Islam hand in hand. So join me, be my guest, send me a request. If somebody wants to join, you can send me a request and plug into the show. Otherwise I will basically be having a monologue in Slovenian language. Takole, se pravi, nenavadno je da so da so ti ljudje Barate, se pravi Indije, omenjeni v
v bistvu v mnogih tekstih, ne? In tudi naprimer med drugimi so omenjeni tudi kot v izročilih Mohameda in družine Mohameda kot zelo učeno ljudstvo. In je bilo razloženo, da številna izročila, da navajajo, da je v času Jozueta, se pravi sina Nuna, in v času Abrahama ter nekaterih prejšnjih prerokov in poslancev v judovski tradiciji in tudi v islamu potrjeno, da je ta znanost obstajala. Ne. Se pravi, obstajala je zvezdogledstvo, Imam al-Sadiq alejhi salam je razložil, da to ni nek bav, ampak se drugi ljudje s tem niso strinjali. Ne. In šlo je seveda za znanost o zvezdah, sposobnost, da človek pogleda v nebo in vidi zvezde nad seboj in iz tega predobi določeno znanje, ne, dobi, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ali kako nebesna telesa vplivajo na osebo, rojeno pod določeno zvezdo, ali če bi se na primer odpravil na določeno nalogo v času, ko je na nebu določeno zvezdje, ali bi ti bil dan uspeh ali ne. To je astrološko gledano, to je tisto, kar mnogi imenujejo sodobna astrologija. Se pravi, horoskopi, ki jih najdemo v časopisih ali na lokalnih televizijskih postajah z oddajami o astrologiji, v preteklosti je bilo tega nedvomno še več kot danes. Ne. Danes imamo like, kot so na Balkanu Vidoviti Milan ali pa v Sloveniji je vedeževalec Blaž, ne, in to so taki znani, ko bi temu rekel, poznavalci. Ne. Jaz se s temi, jaz nisem zvezdogled, ne, oprostite, jaz sem samo, jaz podpiram Ahmad Religion of Peace and Light in sem v bistvu prenašalec sporočila Kaima, se pravi ustajnika svete družine Ale Mohamed, in to morate razumeti, da zaradi tega razlagam, prinašam sporočilo miru, dajmo se inteligentno pogovarjati, ne, zakaj bi se morali mi dreti en na drugega in se igrati neke osevede, če temu ni tako, če lahko jaz normalno vam razložim, ne, da je normalno, da hinduizem je obstajal pred islamom, ne, oprostite, ne, je in tega ne bo noben spremenil, ne prerok Mohamed, ne vse vzvišeni Allah, ne noben, ne, ker je to dejstvo, ne, ampak pustimo to, so nekateri mogoče zamudili kakšno uro zgodovine v svojem življenju. Ne. Se pravi, v enem izmed izročil Ahlul Bejta, mir je z njimi, imami omenjajo, da je od dneva, ko je Jozue, sin Nuna, molil v drugih različicah, pa od dneva, ko je Ali ibn Abi Talib, mir z njim, molil in je bilo sonce zadržano, da bi lahko opravil obvezno molitev, znanje astrologije, kakršno je obstajalo takrat, da je bilo izgubljeno. Ne. Se pravi, takrat, ko je Ali ibn Abi Talib bi tam, so oni sami poročali, da je bilo to znanje, da ga ni bilo tam. Ne. Po izročilih sta ga ohranili le dve družini, se pravi ena hiša med Arabci, kar se očitno nanaša na Mohameda in družino Mohameda, mir z njimi, naslednike, ki so podedovali vse prejšnje znanje prerokov in poslancev, vključno s tem znanjem, ki ga je človeštvu po izročilih dal prerok Enoh, ki sem ga omenil, sem imel mislim, da 2 uri materijala, zadnje 2 dni z njim, ki je prerok Idris oziroma Hermes Trismegistus, ne, ter ena hiša med Indijci. In tako so indijski ljudje v tem izročilu omenjeni kot varuhi znanja. Ne. Med njimi naj bi bili ljudje, ki so ohranili resnično znanje in znanosti prerokov in poslancev. Se pravi, ker so tako številen narod, ne, na svetu živi približno milijarda Indijcev, ne, jih je tam nekje 1 milijarda, je ideja, da jim nikoli ni bil poslan prerok ali poslanec od Boga, subhanahu wa ta'ala, in da je to bilo da je to nesmiselno, ne, da milijardi ljudi, da ni bilo poslano, nobenim ni bil poslan tja, ne, in moramo to zavrniti, ne, inteligentno rečemo, to pa ni mogoče, ne, in glede na to, ker vemo iz Korana, ter izročilih o Mohamedu in družini Mohameda, mir je z njimi. Se pravi, Bog subhanahu wa ta'ala je v Koranu večkrat omenja, da ni naroda, kateroma ne bi bil poslanec in da ljudi ne doleti kazen, ne da bi jim prej poslan nek opominjevalec, ter da ima vsak narod svojega vodnika. Ne. In imamo tudi izročila Ahlul Bejta, mir je z njimi, da sem vidim, če mogoče kakšen gost prišel, možda, sem da vidim, kako bi gosta povabil. Ni noben, zaenkrat ni noben
zainteresiran, se pravi, dajte kakšno priprošnjo, če vas zanima tema. Če vas ne, ni problema, lahko razložim čist pač po domače. Ne. In v bistvu imamo tudi izročila Ahlul Bejta, mir je z njimi, ki pravijo, da je bilo človeštvu poslanih kaj 124,000 prerokov in poslancev. V Koranu je po imenu omenjenih in splošno priznanih le 25. Večina teh 25 prerokov in poslancev je kaj iz semitskih, bodi si poslani Izraelovim sinovom, kot sta Jezus ali Mojzes, bodi si arabski preroki poslani Arabcem, kot so prerok Mohamed, naj bo nad njim in njegovo družino Božji mir in blagoslov, se pravi Salih in Hud. Ne. Zunaj semitskega okvira je omenjenih zelo malo poslancev, ker je bil Koran razodet v arabščini. Ne. In je bil predvsem namenjen ljudem, ki so živeli v času preroka Mohameda, naj bo nad njim in njegovo družino Božji mir in blagoslov, ter poznali so kaj judovstvo, krščanstvo in islam. Ne. V Svetem pismu in Tori je poudarek večinoma na prerokih, poslanih Izraelcem, pač Izraelitom, ne pač ljudstvu Izraela, ne, pač Izrael. Ne. In vendar so omenjeni tudi drugi, naprimer prerok Balam, sin Beorja, v arabščini Balam ibn Baura, ki naj bi bil poslan ljudem Cipra, ne, ki je bil nekakšen Mojzes za nehebrejce. Ne. Ta koncept torej obstaja v judovstvu, krščanstvu in islamu. Se pravi, Bog pošilja preroke tudi nejudovskim narodom. Zato nekateri Izraelci preroka Mohameda, naj bo nad njim in njegovo družino Božji mir in blagoslov, priznavajo kot legitimnega preroka. Vendar menijo, da njegov zakon šerijat ne velja za nje, ne? Da šerijat za njih ne velja. In imamo tudi pomembno izročilo o tem, kako so se nekateri muslimani vrnili iz Aleksandrije v Egiptu in pripovedovali, da so tam ljudje v krogih hvalili moža po imenu Aristotel. Ne? Ko je to doseglo preroka Mohameda, naj mu nad njim in njegovo družino Božji mir in blagoslov, jim je prepovedal preklinjati tega moža in rekel, ne preklinjajte ga, kajti Aristotel je bil prerok, ki ga njegovo ljudstvo ni prepoznalo. Ne zaradi tega pač, ker bi Mohamed idoliziral Aristotela, ne, ali pa da bi bil zdaj, ne vem kakšen fan, ne, pač samo prepoznal je, da pač Aristotel je imel znanje, ker pač preroško znanje je nekaj pač, kar je vnaprej videlo, ne, je vedel pač Aristotel, kaj govori, in je vedel, da bo to, kar bo pokazal, kar je govoril, da ni bilo nekaj nedoumljivega, ker ga je poslušal kdo, pač kralj Aleksander. Ne. In iz tega lahko razumemo, da je skozi zgodovino obstajalo mnogo narodov, katerim so bili poslani preroki. Njihovih imen večinoma ne poznamo, le manj kot 100 imen božansko postavljenih kraljev, prerokov, poslancev in sodnikov je omenjenih v Tori in Novi zavezi, ter le 25 imen poslancev, o katerih se Koran izrecno strinja. Zato je nevarno in v nasprotju v bistvu s tradicijo, se pravi suno preroka Mohameda, naj bo nad njim in njegovo družino mir, da bi preklinjali ali zavračali spoštovanje osebnosti drugih religij zgolj zato, ker njihova imena niso omenjena v Koranu ali Svetem pismu. Zabrav, ne moramo zdaj reči, da je bil Pitagora idiot. Ja. Čakaj malo, zdaj pa niso matematiki idioti, razumeš, ne? Ali niso zdaj vsi, ki so se rodili po Mohamedu, zato ker niso muslimani, so pa avtomatsko zdaj sovražniki muslimanov, dajte malo glavo uporabljati. Se pravi, sramotno bi bilo zavreči spoštovano osebnost velike civilizacije, kot je hindujska, je pač nima smisla, ne? In se kasneje izkaže, da sta bila na primer Krišna in Arjuna preroka, ki sta molila skaj s prerokom Mohamedom v noči v nebuhoda, se pravi Isra in Mirač. Ne? Oba dva sta bila tam, ne? V bistvu po nekaterih predajah. Se pravi, ob upoštevanju vsega tega moramo priznati možnost, da so bile tudi druge religiji prvotno resnične in da so temeljile na resničnih prerokih. Zdaj se bomo pa osredotočili na eno najvplivnejših in najbolj spoštovanih osebnosti v zgodovini človeštva, osrednjo osebnost religije hinduizma, to je bil kdo? Lord Krišna. Ne? Krišna je čaščen strani pač 100 milijonov ljudi. Ne? Pač, so ljudje, ki pač
lahko rečeš, ne, da Krišna ni v redu, pa to sam bo rekel človek, lej, si bom jaz tole zapomnil, kaj si je rekel, pa se bova malo drugačko malo pogovarjala. Ne. Tako da ni dobro, ni dobro na religijski, ne vem, na religijskem predvidevanju sklepati, da nekdo pač ne razume, kaj nekdo komu govori. Ne. Ni glih najboljša ideja. Ne. In skoraj vsak je že slišal zanj, ne. In če tudi ni njegov vernik. Takšno priznanje imajo le redki, se pravi prerok Mohamed, Jezus, Mojzes, Buda in prav tako Krišna. Ne. Krišna je postal svetovno znan že stoletje nazaj, ne, in živel je pred prerokom Mohamedom, pred Jezusom, celo pred Abrahamom in Budo. Je ena najstarejših osebnosti, katerih ime je zapisano v zgodovini. In v prihodnjih epizodah, pač, v katerih bomo obravnavali hinduizem, in kot sem rekel, na kanal sem dal tole Ramajano, ne, je nekaj 15 delov, in postavil bom tudi Mahabharato. Bhagavad Gita, mislim, da je eden od ansarjev bral in jo bom dal pač v angleškem jeziku kot tekst zraven ob spremljavi primerni, tako da bo lepo za poslušati. Lahko poslušate audio zapis, tako da se malo živite, pač, da boste razumeli. Ne. Če niste prebrali Bhagavad Gita, prosim, Gito si preberite, Bhagavad Gita, imamo problema z izgovorjavo, ker nisem iz Indije, se oproščam, iz Barate, tako da ni problema. Ne. Gremo naprej. Ne. Se pravi, stvar je o tem, da je treba razumeti, da Indijci, se pravi, te ljudje Indije imajo v hinduizmu vrsto svetih besedil. Eno izmed njih je Bhagavad Gita, drugo sveto besedilo je Mahabharata. Bhagavad Gita je manjši del Mahabharate, ne? In če bi bila Mahabharata kot Koran, bi bila Bhagavad Gita kot neka velika sura v Koranu. In če bi bila Mahabharata kot neke vrste nova zaveza, bi bila Bhagavad Gita kot eno izmed poglavij ali knjig v njej, ne? Kot knjiga iz nove ali stare zaveze. Se pravi, kot bi imeli, ne vem, v stari zavesi knjigo Izeja ali pa knjigo Joba ali pa kaj takega, ne. Se pravi, prva stvar, ki jo vemo o Mahabharati in Bhagavad Giti, ker je njen del, je, da gre v bistvu za pesnitev, ne. Gre za en ep, ne, napisan v sanskrtu. To je zanimivo in nas takoj spomni na sveti Koran, ki je bil prav tako ohranjen in razodet v pesniški obliki, ne. Poezija je bila v času preroka Mohameda, njim in njegovo družino, Božji mir, zelo pomembna, ne, pesnitev, pač ep pesnitve, ne, poezija je bila zelo pomembna in Koran je bil, kaj je bil razodet v pesniški obliki, ne. Tudi v stari zavezi imamo pač Salomonove pesmi in Davide psalme, to so pesmi in veliko delov stare zaveze je zapisanih kaj v pesniški obliki, ne. Nova zaveza je bila ohranjena kaj v latinščini in ni v pesniški obliki, pač je bolj v latinizirani verziji, ne. Imaš pa tudi latinske, imaš liturgije v latinščini, ne, imaš v latinskem jeziku, imaš liturgije in nekateri katoliki bi jih radi spet nazaj, ne, ker se dobro počutijo, ne, če so v latinskem jeziku, ker se pač, katoliki so tudi pač posebni ljudje, ne, moramo razumeti, moramo spoštovati, ne, tudi ne more nekdo priti v cerkev pa začeti tam ene pesmi pet, ki morda tja niso primerne. Mislim, ti ljudje, ki so malo bolj občutljivi, mislim, starejši ljudje so to, ne, se ne počutijo dobro tam, če jih nekdo pač provocira, ne. To vsi razumemo in to moramo razumeti v tem času, ne, da nekdo, ki sliši, ne vem, takšne stvari, ne vem, da nekdo govori, lej, zdaj pa mi imamo pa prav in ti nimaš, ne. Reče človek, ki je starejši, reče, lej, sem slišal tole že prej, ne, si bom zapomnil, lej, tlele počaki, pa se bova slišala čez par dni, čez par let, kakorkoli, ni problema, ne. Tako vidimo, da ima ena, naprimer, izmed svetih besedil hinduizma, to lastnost, ki jo najdemo tudi v islamu in judovstvu, se pravi, ima pesniško obliko. Drugi pomemben vidik, ki ga bomo postopoma obravnavali v prihodnjih epizodih, je ta, da ima hinduizem značilnost, ki je klasična in temeljna tudi za judovstvo, krščanstvo in islam, ne. In to je, da je monoteistično, ne. Se pravi, v bistvu monoteizem je del hinduizma, ne. To ni zdaj, da sem si jaz to zmislil, ne, ali pa, ne, to je Abba Sadik rekel, mogoče se zdi, da je politeizem, ampak hinduizem ni politeistična religija, kot bi morda kdo mislil, ne, ni, ne. Čeprav mnogi to tako dojemajo, ne. In
bom zdaj razložil. Sem dolžan, gledajte, ne me držati, sem imel že debate, pač, da človek je, recimo mi je rekel, da Sokrat, da ni bil, pač, da ni verjel v Boga. Se pravi, Sokrat, nedvomno, da recimo, da, ali pa budizem, ni pač stvar v budizmu, da nekdo pač ne verjame v Boga, ali pa ne vem, v božanstva, ali pa da nekdo pride mimo in mu reče, lej, jaz pa zdajle sem bolj pomemben, vidim, rečeš, prav vsi, pejt naprej in živijo. In seveda, kaj če zdaj dokazovati človeku, ki je ignoranten, da obstaja en Bog, pa to nima smisla, ker Tali bi rekel, da v bistvu z ignorantnim človekom, že takoj, ko se začneš z njim pregovarjati, si izgubil, zgubiš na začetku in to nekako nima smisla in kaj ćemo tle narediti, nimamo kaj, Se pravi, monoteistična religija pomeni, da obstaja eno najvišje bitje, en vrhovni Bog, ki ustvari vse in ki ga verniki častijo. To je osrednja ideja judovstva, krščanstva in islama, da obstaja samo en Bog, la ilaha illallah, Mojzesove zapovedi pravijo, da je Bog eden, ne imej drugih bogov razen mene. Enako najdemo v hinduizmu, čeprav ljudje to pogosto zanikajo ali so glede tega zmedeni. O razlogih za to bomo omenili to. Glavni vzrok za zmedo, da ima hinduizem veliko božanstv, ki jih imenujejo bogovi. Zunanji opazovalec vidi panteon bogov, njihove kipe, slike v domovih vernikov, zgodbe in mite o vsakem izmed njih. In ljudje pač kaj molijo k njim. To močno spominja na situacijo v katolištvu in krščanstvu. Mnogi katoličani obtožujejo politeizma. Če vprašate katoličana, ali je politeizm, bo odgovoril, ne verujemo v enega Boga. Bo vsak zanikal. Muslimani in Judje pa pogosto trdijo, da so kristjani politeisti, ker častijo Boga, Sina Jezusa in Svetega Duha, se pravi Sveto Trojico. V katolištvu obstaja tudi posebno spoštovanje do Marije in svetnikov. Njihove kipe najdemo v cerkvah in domovih vernikov. In evo, mi je glih danes je uletel en Dajdža Suli, ali kaj je bil, se pravi, človek je rekel, da zakaj mi imamo kipe tako kot kristjani. Sem rekel, zakaj pa jih ne bi imeli, zakaj bi mogli, ne vem, v 21. stoletju ne imeti nekaj, na kar bi spominjalo na imama Huseina, pa na imama Alija, pa na Fatimo in na vse to. Zakaj? Če so že pač te ljudje, ki se ne strinjajo s tem, niti da nimajo grobov Ahlul Bejt pač v Saudski Arabiji, zakaj je potem problem, če mi postavimo pa kip v prijetnem okolju, kjer pač jih pač ne častimo kot idole, ampak spoštujemo njihovo zapuščino. Zakaj je to za nekoga problem? In sem mu rekel, če imaš problem, povej, kaj je problem, ti bomo razložili, zakaj pač je to tako. Pač nekdo si postavi kip in zakaj zdaj, v Zagrebu je kip, veš, kater kip je tam, Bana Josipa Jelačiča, pa pej ti zdaj v Zagreb, pa reč, da je podrev, pej Dajdža tamle v Zagreb, pa povej tamle folko, da unle kip od Bana Jelačiča, da ni v redu, pejt, bod car, pa in pejt povedati, ajde, da te vidimo, kaj meni razlagaš, da kip ni v redu v islamu, pejt, si prišel tle elemente žit, pejt, pa jim razlož, ne meni tle govoriti, da kipi niso v redu, pejt, si tam na terenu, si zelo pameten očitno in razložim, jaz ti ne bom pametno solil, ampak ker sem ti, namenil sem ti ene par odgovorov in celo posnetkov v odgovorih. Tako da, kaj več, ne vem, zakaj bi ti bil pač dolžan povedati. Evo, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed
iz Amerike, salam aleikum. In ja, zdaj govorim o hinduizmu, v bistvu govorim o slovenščini, ker nekako imajo nekateri ljudje malo težav z sprejemanjem tega, da jaz govorim v balkanski dialektiki. Nekako vidijo, da ne govorim dost, kako bi se rekel, natančno in imajo problem, pač, ker sem Slovenc, kdo bi vedel zakaj, ne, da jaz govorim o tem jeziku, ker je pač problem, ne, ko se spomnim še, ko sem bil otrok, recimo, so imeli določeni ljudje problem, pač, ker je nekdo, ki ni od nekje govoril v jeziku, ki ga ne bi smel govoriti, ne, ker je na glas pač izdaja ljudi, ne, in je problem z ljudmi komunicirati, če nekdo pač ne ceni tega, odkot prihaja. Tako da se moramo prošati, govorim o slovenščini, govorim pa o hinduizmu, ne, govorim o hinduizmu in islamu. V bistvu sem začel razlagati, kako katoličani in v bistvu hindujci in muslimani v bistvu imajo skupno točko, da so vsi monoteisti, ne, v bistvu, da so tudi hinduisti, če morda to nekomu ne zgleda, da so tudi oni pač monoteisti, ne. Hindujci verjamejo v eno vrhovno bitje, ne, imenovano Brahman, ne. On je najvišji stvarnik, univerzalna duša, iz katere kaj izhaja vse življenje. Nihče mu ni enak, je edini in brez partnerjev, ne. Brahman je eden, ne. Vendar verjamejo tudi v obstoj številnih drugih božanstev ali polbogov, ki imajo določene naloge. V islamu poznamo izraz gospodar gospodarjev, kralj kraljev in bog bogov, ne, kar pomeni, da obstaja bitje na visoki stopni popolnosti, od katerih so drugi odvisni, vendar je nad vsemi on vrhovni bog. In Ahmed Al-Hasan, recimo, Mir je z njim to lepo razlagal v knjigi Monoteizma, ki sem ga dal na kanal, še na par teh apendiksov moram dati, da bo vse tam, kar pojasnjuje, da monoteizem, se pravi tauhid, ni v nasprotju z obstojem več gospodov ali bogov, ne. Dokler je končni, absolutni bog nad vsemi, ne. Se pravi, to ni problem. Ahmed Al-Hasan je to rekel, ne, v knjigi Monoteizma piše, ne, sami, ne. Zdaj, če ima kdo od drugih vernikov Ahmadi religije miru in svetlobe problem s tem, ne mi pove, ne pove, ga bom usmeril, ne, je knjiga tamle na kanalu, ne, lahko sem jo naložil na kanal, sem ji dal še spremljavo zraven, eni so rekli, da ni v redu spremljava, sem rekel, dobro, kaj ćemo zdaj narediti, ne bom posebej zate brisal spremljave, lahko ti pa pošljem audio posnetek, evo, da bo ekskluzivno zate brez spremljave, ne. In to ni v nasprotju z obstojem več gospodov, ne, ali bogov, ne. Se pravi, gospod in bog in bogovi in te stvari so stvar za pač vzeti v konsideracijo, ne, treba premisliti, boš nekomu rekel, da je neko božanstvo, da ni božanstvo, pa tako naprej, ne. Ali pa, da je nekaj bilo božansko, ne. To najdemo tudi v hinduizmu, ne, vrhovno bitje Brahman nad vsemi, ter druga božanstva, ki se občasno pojavijo na zemlji in izpolnjujejo naloge, ki jim jih je zaupal vrhovni. In to je smiselno, ne. Pred nami imamo še en velik narod, se pravi UMO, se pravi kongregacijo muslimanom, in Arabcev, se pravi, so velika civilizacija, vredna spoštovanja, eni najpametnejših in so eni najbolj duhovnih ljudi na svetu. Ne zavračajo Boga, držijo se vere, so naši bratje in sestre v monoteizmu. Razlika je pač pri hindujcih v imenu, ki ga dajo Bogu, a stvarnika ni mogoče omejiti na eno samo ime. Ne moreš pač omejiti stvarnika, ne, pač najvzvišenega na eno samo ime. Ne moreš reči, ja, Allah je Bog, tvoj Bog pa ni Bog, ne moreš, ne, ker ne moreš častiti imena, ampak
častiš pomen iza imena, ne? Bom še enkrat razložil, če kdo mentalno to ni sposoben dojeti, ne? Naprimer, Jezus Boga imenuje oče, v hebrejski Bibliji je imenovan Jahve ali El, ne? Odkod izhajajo imena angelov, kot sta Džibrail in Mikail in slava Elu, ne? V islamu ima Bog mnogo imen, se pravi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahid, Al-Kahar, stvarnik, prvi in zadnji, Alfa in Omega, ne? To je Bog in Bog ima neskončno imen, se pravi Brahman je eno izmed imen, s katerimi ga imenujejo veliki ljudje Barata, ne? Se pravi Barata, ti veliki ljudje Indije ga imenujejo z Brahmanom in ima pač mnogo imen. Navzven so pač religije videti različne, a znotraj so si pač podobne, ne govorijo o istem Bogu, le z različnimi poudarki. In tukaj bi se jaz zdaj za danes, ker sem imel že 2 live, danes se bom ustavil, preučili bomo Bhagavad Gita, v bistvu bomo šli, jaz bom dal posnetke cele Mata Barate, jaz mislim kmalu, najprej bom končal Al-Haftar Šarif, ampak se bomo še vrnili na hinduizem, bomo najprej malo predelali, koliko pač kdo pozna te tekste, koliko bomo mogoče šli v te sanskars in te stvari, ker nedvomno so to stvari, ki so mogoče ljudem neznane in zakaj ne bi o njih razpravljali, se pravi, izpostavili bomo dogodke iz svetega besedila, iz hinduizma bomo izluščili eno ali več črk znanja, ki so bila ohranjena in predana Mohamedu in družini Mohameda, mir z njimi, naslednikom Adama, Noeta in Abrahama, pa tudi naslednikom spoštovanih osebnosti hinduizma, kot so Brahman, Krišna in Arjuna. Se pravi, Mohamed in njegova družina, Kaim in Mehdi, vsi so nasledniki in naslednja manifestacija, ki so jo hindujci pričakovali, da bo prišla in vdahnila novo življenje besedam osebnosti, ki jih tako cenijo. Evo, to je to za danes, upam, da nisem bil predolg, da nisem komu Bog ne daj stopil na žul ali kaj podobnega, tako da ja, bodite lepo, bodite v cvetju, mislim v cvetju, bodite čim bolj srečni, no, bodite v miru in lep teden še naprej, vesel ponedeljek, kakor se da, lep večer in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allahumma salam Muhammad wa ali Muhammad, ala ima wal megdin wa salam taslim.